Umetnike pitati šta rade. Hvala, Nebojša. Baš to ću ja da pitam Taru Karamatijević, koja nam je posle dugo par godina se nismo videli u studiju. Tara, dobrodošli. Godinu, dve sigurno. Je li tako? Da, najmanje godinu dana. Sutra u saradnji sa opštinom Stari grad, Srpskim princezama, to je revija koju u Etnografskom muzeju organizuju Tara Karamatijević, grupa Arte, Nežno, neizbežno i brojni drugi umetnici. Brojni drugi umetnici učestvuju, to je zapravo umetnička manifestacija, gdje će biti revija nakita, lepota poezije, pisane reči, mod ulepšavanja i sve to kruna umetnosti. Znači jedna manifestacija. Također nam je gost Ruška Mrvić sa šeširima, bit će oni prikazani. Imamo i Natašu Karamatijević sa delom nakita, a Nežni neizbežni to je jedan sjajan bend koji svira gypsy blues i gypsy jazz i oni će nas dočekati, goste, i na after party će također svirati. Jovan, Jovica i Miloš su članovi benda i njih je sjajno čuti. I oni će ispratiti tu manifestaciju zajedno sa nama. Ovo je nakit koji Tara pravi i koji se inače ne prodaje ovde nego u Parizu, ali je, čini mi se, dobar pokazatelj onoga što možete sutra videti, samo deo. Što ste se okupili? Vi imate jedan dobar povod. Cilj je da malo podstaknete suživot bolji ljudi koji su sa invaliditetom, tako? Da, na manifestaciji će učestvovati i osobe sa smetnjama u razvoju iz udruženja Živimo zajedno, jer je naša želja da umetnost uvijek spajala ljude i njihove različitosti kroz ljubav i kreativnost. I to je također želja svih učesnika naše manifestacije. Hoću da kažem da sam ja i član grupe Arte, koja broji više od 200 članova, kako iz dijaspore iz Srbije, i mi želimo da širimo našu srpsku kulturu, naš talent po svetu i u Srbiji, i da također uključimo i druge osobe i spojimo sve različitosti kroz ljubav i kreativnost. Srpskim princezama sutra uveče u 8 sati u Etnografskom muzeju ulazi slobodan, je li tako? Ulazi slobodan, bit će drago da dođete, svi gledalci, vi Studija B, i da se kroz umetnost družimo. Ovdje u ovom prostoru Etnografskog muzeja koji upravo gledate. Bolje mesto biti ne može. Samo dođite. Puno hvala, Tara, što ste nam došli. Izbori su 6. maja. Da vidimo šta misle oni koji će ovog maja, ove 2012. prvi put zaokruživati